Dobrodošli u Meken, blagdansku meditaciju. U sljedeće 2 minute zaboravite na feedback koji nam pišete. Udobno se smjestite i krećemo. Osvijestite svoje disanje. Udahnite duboko i izdahnite u potpunosti. Pratite ove nevažne foldere dok lete u smeće. 1 po 1. Otpustite sve što je izvan vaše kontrole. Zamislite kuglu topline koja se širi iz središta vaše glave do ramena, niz ruke, sve do prstiju. Neka vaši prsti obrišu sve mailove. One će vas i onako ponovno pronaći. Ali ne danas. Ne danas. Udahnite i izdahnite. Izgovarajte s nama: zaslužujem sve dobro što mi dolazi. Zaslužujem mirne blagdane. Dobit ću to jer moja agencija je Meken Zagreb.